message lesicela ukuthi siyibhekise nje kubantu labasha. Sibe sebenzela igama lama-students uba naku nathi sinawo and alungisela kuta ekhempini. Bese-ke sokuba nebatali kuthi unemntwana sibe sikhanzike batali ukhanzakala ukuthi uyesaba ukuthi umntwana kumbe amkhute the fear nje of the unknown ukuthi umntwana lo myasho emfundisa umntwana nase asangibuka ngalamehlo akhe noma asangithethisa emadimoni nje lokho. Phindze futhi ke i-audio stats nje iya i-message iya kubo bonke nje nalaba lokhanzakala ukuthi ba-addicted. I'm glad nje ukuthi naninaka kuma-video emfundisi kukhona lapha khona sichaze khona lokuningi. So ingakho nje nangithishela awudzina lokufundisa. So tikolo-ke setiyavalwa. Senta njani ngebantwana bethu? Ngeke sikuchithe-ke lokhu ngababantu. Sitakushiya nje kumnanzi but kukuvulele ingcondo. Kunanaku lesihlale sibekisa-ke ukuthi sikhuluma kakhulu ngebantwana labakholwako nalaba labangakholwa noma labangakasinziswa. Ukuthi bafundisi basho ukuthi kodwa kuJesu, kodwa kuJesu. Vele nemfundisi ungifakazi ukuthi le ndzaba yokukholwa bantu bami nani batali ukuthi khulisa umntwana ngendlela tabanga yakhe ukuthi asakhulile angasuki. Phindze kukhona lapho kwasabekisa sikhothe amagama leyingceke ukuthi leli verse lethi train up a child and uthi asinase akhulile angasuki. Sathi yini train nje sitimela kwase kuyavela-ke kule video ngizama ukukwenta ube nale sithombe emcondo ukuthi i-train akusiwo onke lamatroko njengoba ngilakalo-Zitha nje bengabasuka lapha ayeleka amanzini. I-training lesiphumulo nangemathraka nje kuyende kuyibone nayihamba ukuthi incane nayo ingangeveni noma i-private ibese iyahamba-ke iyodonsa lokhu lokhansi bakubekela baphasi. So nakusuke train up a child kuthiwa i-training le lapha ngembili bese-ke lamatroko. So kube ukuthi lo muntu uyomfundzisa ukuthi ubuka wena ukuthi wendani. And then kube khona abantwana nawuthi nje kubovuka kuthandazwa bakubone, then they follow you. So train up the child. Ngila khona-ke batshali bese-ke bafundzisa ngokuthi that's what you must shape the child. I'm shaping this child. Sathi-ke laba labadiscover singisi vele nje singisi singasho ukuthi hhayi kabi lelwimi lolibonako ukuthi luhle thine nje lesifundisako live laNkulunkulu kunalamanye amagama lukhuni ngalesi Swati. So sitabafundisa-ke bantwana kungasiyo ikhempu lela kuphela sathi nini diningi letinto lapha nje sitawuthinta tinto letiningi. So nakuthiwa-ke shape up the child sahamba sadiscover kubatshali ukuthi leli gama lelithi shape vele nawe nje utakubona kunemanothi lamaningi-ke lendathi hhayi ukuthi ngiyithe isikhathi but nje vele akahle lokuthi achazeke kahle abantu ba-relax but ngiyabe sitakushiya nje nathi umfundisi nama sengidiscovela. Sachaza ukuthi lo S usho strength. Umfana buka ama-strengths akhe. Lo mfana nange ama-strengths akhe bese-ke lo H umele ama-habits. Lesathi ama-habits-ke nje anyways ngicela kungachazi ngidobamba lesikhathi sami la. Bese-ke sokuba na-A lomele i-ability noma i-attitude. I-ability lo mfana uyakwati ukuthunga, uyakwati ukupheka. We are shaping the child. Udiscover lama-strengths akhe, ama-habits akhe nema-ability akhe. Bese-ke sokuba nalo P lomele psychological. Leyo-ke bese iba mandi. Nawubuka ukuthi psychology nje bathi it has to do with the mind. Psychological umfana unje. Ngila khona-ke kungena tinto letiningi. Kakhulu nje bese kuba lula kithi labadzala. Ngiko nje lapha sibe sikhuluma ukuthi uma unemitimba lengu-9 uNkulunkulu nje wafaka i-harvest ngoba 9 usho harvest. Lokhu ukuthi sikubita ngasi per FM lokuthi le mitimba lena siyayibala yonke. Ukhona-ke lo mtimba lona the psychological body, the mental body, the emotional body. Sihlale sibekisa nje sibantwana educational body ukuthi umntwana nange uyawule eNgilandi usukela ugibela indiza uyofunza kodwa utawuhamba lalethi indlebe takhe netinyawo netandla yini nje ungasuki nje kuhambe lo mtimba ngoba le mtimba ikhona ilakhathi. Just like nje nathi kuthiwa siyi-tripartite being. Umoya unemphefumulo uphila emtimbeni.
but ngeke na ubona umfundisi nabaya umfundisi. So uyakubona-ke indzaba yekufunza nanihleti ni-relaxed. Kanjalo-ke nale psychological part lo mfana umbone lo mfana, you are shaping, that is shape, bese-ke lo E umele emotion. So uyabona-ke ukuthi lokhu nje sitabaphatha labadzala bakubona usinje I'm shaping myself, nami nje nangimfundisa I'm shaping myself. Lokhu ngikhuluma nawe nje I'm shaping myself ngoba Jesu uyabuya. So uyakubona sinambi-ke ngimfundisi kuba like strength sami yini, sibekise nje thina strength sethu ngoba iBhayibheli lithi our strength is from the Lord, uNkulunkulu ngemandla ethu. Uma strength sami singuNkulunkulu, sho uNkulunkulu ngikwathi thandazani ningayekele. Phindze uthi uyangipha namhla sinkwa sami. Thina siphila ngamagama laphuma hayi laphume. That's my strength. Phindze nekuzila kukho kade ishumi ngisonjweni ngingakekeli kuhlangana. Naso strength. Ngiko nje bazana okhanzela ukuthi akasalifunzi live, akasathandaza, akasazili lesitawube sesikhuluma ngakho. So the strength uyabona nje ungasusa lo lapha kushape ungasusa lo S kusala bani? Happy, sayini lo happy. So kwabhaleka kahle nje ukuthi shape, I'm shaping myself. Ngicela kubeka kanjalo njengoba nase ngithi I'm shaping the child. Ngabe sengiba tempted sengikhuluma la kuningi ngoba vele ligcwele libhodo. So awuthathe nje ukuthi umbuzo wami uthi are you shaping yourself? Ngiko-ke na ubuka ukuthi sibekise nje uhlala bekise umfundisi lesi kubitha athi ngithani ukuthi when i-teaching, when i-accounting, when i-nursing, noma-ke sithi ngunathi. When i-nursing, when i-accounting, when i-teaching, noma-ke sithi and intuthwane, when i-accounting, when i-nursing, when i-teaching. Lokuthathu uzobe bakubekisa ngaso abantu labende leti into leti uyabona nje nokugcoka kwabo ukuthi nje ngathi babita ukuthi imfundiso. Kanti phela sesiyathi kuningi kunabo computer science, kunabo engineering, maningi nje ama-qualification. But ngathi hayi kabi basicolele bazalwane sidabo bekisa ngalaba labathathu ukuthi bafunzile abantu bonke bashaya ama-degree kuya kuma-masters. So nangu lo muntu ungunesi, uyabona sile mpilo yakho itakushape vele imoto lohamba ngayo, ukudla, impahla, likhala lakho ukuthi hey lamula ufunzile phela umfundisi lo ngithishela, hey usebenza ebhange noma enkampanini wende ama-accounts, wende i-accounting lo buka imoto takhe. So ngakhathi ulapha sikuyekele mhlawumbe lokwabo form 1 kuya ku form 5 sibekise nje kwase tertiary. Nasikhuthatha abantwana nje ukuthi mfanami shape yourself. Ungabe bese uyajola lena uyahamba uyobhema emthoyi. Likusasa lakho leli. You are shaping your future. Vele ke lona okhanze lo babe lokufunzile uyambona, you are shaping. Sekuthi nje bazalwane labanye bosi nawukhuluma ngathi ngcondo bebesikhonka kanjani lokho ukuthi Muslim for isimboli nalaba nje ngesencele noma ku-wrong but kuyasebenza la balimata insango sibe sive ukuthi bathi lima emahlathini bambonye bafihle lamaphoyisa phindze nase sebayancutha sebashushumbisa tinsango cishe nje tindzabeni ngathi akupheli iviki. Awunaso ubhica-ke naku-TV nase-South Africa ngeke singathi everyday ukuthi kutholakale insango maphoyisa. Labanye futhi wona lamaphoyisa bawa-bribe bandlulise nje amaphoyisa abanye bangani bawo noma lesi sikhathi ningicolele amaphoyisa kanti kulima wona lamaphoyisa. But whatever the case is, ke labathengisa ama-drugs nawo nalabathengisa ngemtimba nabo lokuthi lo sisi lona phela bathi uthengisa ngemtimba noma bathi ulima isango la shushumbisa ama-drugs. So tambona imoto lahamba ngayo likhala lakhe ukuthi naye is shaping manje ukuthi ku-wrong. Na ukhuluma-ke emoyeni kuba khona ukuthi bangaze bathi uyabhebhedela but nje labaningi bayangiva ukuthi mfundisi le nto noma ungaba akasathane noma ungakusebenzisa wrong. Nalaba bagcekeza emabhange bawubamba inkunzi nabo kube khona baphuma sebaphuma insambasamba letimali. Sebathenga kudla kugcwala emafriji, they are shaping, bane-strength sokugcekeza. So ungathi emaswati ngamunye ngabuka where is your strength? Nalaba into inyangeni bawukhendla ukuthi bafuna ukuthi bathikundla. They are shaping because utabane ngiko-ke sithi always strength sakho sitabe sesikhicita lokunye. Strength sakho sitabe nema-habits. Thina nje sine-habit yokuthi kuma-honor prayer ngaboLwesihlanu asilahle. So lo S wakho utasitshela ema-habits akho. Nalaba nje labane-strength sokunatha tshwala bese ini bathi abanema-habits ubombona njalo ngaboMgcibelo noma ngaboLwesihlanu uyaphuta kulala. Anyway, that can be long. So uyakubona-ke labantwana badala nasibacela sihlala phasi sicoca kwendiwe ikhefu kakhulu nje thishela wabo make mtshali lokuba khona lokho ukuthi kuhlalwe phasi kucocwe
Uyakubona nje ukuthi ngeke sikuphike sikuthathe enkosini ukuthi Jesu wakhuluma la eBhayibhelini, but bangaki labamuva. Nabo Pawulo bakhuluma bamgcoba ngematshe. So nathi kunematshe ukuthi umfana uthi ukhulumile uve somithisile uve ukuthi webile. Bantwana nje khona labanye ukuthi uyababuka ngisale ngithole amathuba nje batali. Kunebantu batali ongathi abakasibambisi. I think nakhona ke sibuye sihlala phansi esihlola sithi asibablame. I think bathatha kufundisa kwebatshali kuta kumrimi kuta la kuministry ukuthi nje hey nje asikabheki thina lapha ukuthi singabona ukuthi umfana lo tela kuministry bese uyajola. So ngoba labanye batshali bantwana abatali lasi siyakhuluma le campini akwendekini ulahlekethe impahla kube khona lo umfana umfana akasethi ecampini hey emva kwesikhathi umfana lapha ulahlekethe impahla kube kwendeka nasebandleni umfana lapha wetha kwabana labakhansi bathi bamsoma noma umfana ngakhanza ukuthi ngathi sonemkhuba ukuthi ngathi uyajola akwendekini la Council Conference League. But ke that's another story. But nje ngilandzela ukuthi na Jesu wakhuluma na Pawulo bamgcoba ngematshe sibekuse ngaye nje incwadzini yezenzo. Phinze leli Bible lithi timbewu tingu-4 kutawumila yinye maybe leli ting-3 tingamili. Then ke le nombolo nawukhula nabe abantu bangu-40 yathi ukuthi 10 batawusinziswa 30 batakugcoba ngematshe noma ke bakuthuka. Phinze sona 4000 abantu 1000 batawusinziswa 3000 bajike. Uyabona ukuthi at least bathi better bathi half a loaf is better than nothing. So nanathi ke sinaloko ukuthi bakhona labavako abantwana but bakhona labo lokhansi benda lo moya wesikhathi. Otherwise nasukunaka lento le ulalela kahle konke nalabanye nje batali baba khona ukuthi athi ngisafuna ukuthi ivela futhi nebantwana sibe sibakhuthatha ukuthi let them share to you labakufundzile. This is pure school. Sesiyacela ke lokho ukuthi singabe sesithathwa ukuthi ngathi sesithi ingilozi kukumfana umfana uyakhuluma kudepende ukuthi uyeva yini but nje let's continue. So uyakunaka ke lokuthi ke batshali nabacela abantwana bathi they want to shape this child for being ngako lokunye uthi sithi bantwana sebaphuma la esikolweni Galozi the camping siyacela batali ukuthi babukene lokuthi kakhulu nje noma ngabe nini yebo lesukurong njengoba sicedza ukuthi train up the child noma ngabe ke nina nilifunde leBhayibheli but umfana mbuke just like noma endize homework nje kuba khona hey ebantwana nyelo sala lapha nitatisha noma ke kube khona ukuthi hambani notatisha khansi wena ubhizi uyapheka lapha nalapha ke leBhayibheli ke at least ngabe kuyasehlula lokuthi la imbi kwabo singathandaza sifunze leBhayibheli at least bakheleni lokuthi nibabuke ngoba bathi bangabuyela kalozithu beve lokuthi bala ekhashana lokunye ukhansi ivilendanani bayanibuka lempilo la khaya akusiyo lenjani njani. But ke sibambisene we are shaping the children. Tobe sekuyabonakala livela kangwane besides zilibantwana abafundzile nasebalapha babosiyo ongeke uve liphunga. So le topic lena ukuthi we are shaping the child. Asiphinze sibuyela kuwe ngoba kutaba utakucedzela wena. Kuthi mfundisi ngiyakhumbula nje mina nangisafutha amakhalozitha vele strength sami mfundisi bekune strength ngivembandla njengoba sithi uNkulunkulu ngamandla ethu maningi amavesi singawakhonta la singawakhotha ukuthi God is our strength. So now ubuka ukuthi yini lebenda ukuthi ube ne-strength le strength sakho bese sitshela ama-habits akho nanyalo ke nawo khona athe mfundisi yathi mina senginama-habits okudla yabona nje lapho abakhona ukuthi unama-habits okudla kakhulu uphinze futhi bese ama-habits akho asitshela your ability noma uswapha ucala ngale ability no problem into yini. So thina sine ability yokungalali ngicela kubekisa nje ama-honor prayers hayi kabi sine ability ukuthi ngiyakhona noma kumakhatha mfundisi yebo bazalwane we are shaping ourselves kuthiwa mgwaja nani nempisi noma whatever impisi beyidla lapha mgwaja ahla uthi hlola bangena esikhaleni babewe likhaya kekho bangena bavoboda enyangweni bayadla mgwaja uhla ubuka lela ukuthi akacumbini siso ahlaphumela ngaphandle athi hayi ukuthi uchecka i-cost ER impisi ihledi yavoboda hawu yabijuma imoto egedeni la umnikati welikhaya mgwaja wathi ntulundulu waphuma embobeni labangene ngayo impisi ifike emhlabeni yadla nasekukhala licilonga ayisakhona kuphuma lapha embotsheni asithi ihloleni iBhayibheli lithi baseKorinte lithi ihloleni nini
So now I'm shaping myself. Uyeda Jesu. Funa ngithathe ngingumfundisi iSeneliso Mnisi. Ngihambe, ngiyatihlola every day. From lisonto kuze kube ngumgcibelo. I'm shaping myself. Then ngitihlola njani ngoba ngiyacabanga kwenteka nje esontweni lakho bashumela phasa namhla nginceke undabe ngikhuluma ukuthi tihloleni. Sengikhotile livesi baseKorinte. Sesiyachamuka-ke sesifike siyakuphushuta nako ukuthi sitihlola ngokuthi we are shaping out. Nakuthiwa nitihloleni Jesu uyabuya. Utahlola njani? Tihlole ngaleli gama lithi shape. Nangithi shape ngichaza kabili ngesekudla ngisho ukuthi shape lona lese ngimchazile ukuthi ungilama gama la from strength to emotions. Bese ngala ngesencele nangithi shape yourself for rapture. Just like nasesikolweni nje umfana nabo ufundzela i-nursing kutaba khona find your strength ukuthi mina ngikude kuma-science subject nabo maths ka-form 4 form 5 then sengiyaphasa then nase ngise-tertiary nakhona angibe ne-strength ukuthi ku-laptop yami noma ngabe ngidiva ngitsiniwe angikhone ukuthi ngibe ne-strength nje ukuthi ngiphushe ama-assignment bothishela ngibalaleli ngibe ne-strength sokuthi ngingangeni ama-drugs lapha esikoleni ngabe sengiyajola ngoba ngabe sekudisturba le-kusasa lami. So once wathola strength sakho ukuthi ngifuna kucetha mina ngiphushe abatali bami nebantu abakithi likhala lakithi libe ngcono phindze nami ngibe nelikhaya lami ukuthi ngidawushada. So what discover leso strength automatically it will shape your habits. Ngeke ube nama-habits ukuthi wena nge-weekend uyonatha uyobhema. You haven't discovered your strength. Phindze futhi ngalapho udaba ne-ability ukuthi ubalekela njani opposite sex, ubalekela njani ama-drugs. Bese-ke psychologically-ke nako sesichazile-ke ukuthi i-psychology yini. Nawubuka nje ukuthi kuya-dictionary amagama ukuthi kunabo psychotherapy. Kuthiwa-ke lapho umuntu lokululula ngengqondo. Jesu nje live laNkulunkulu i-psychotherapist yethu. Jesu nje i-psychotherapist yethu. Kuthiwa umuntu lo ongakuniketi i-drug i-psychotherapist now check i-dictionary kuthiwa ngumuntu lotakululeka angakuniketi ama-drugs. Ioxford into ithi akakuniketi i-drugs iphilisi. Akulitshele nje yathi nawuwenda nje usethi wangilapha man. Ngiko-ke psychology nje it has to do with the mind. So uyabona-ke Jesu nankathi inkosi nanithanda sebatshale sebakufundisile uyangipha nami umhlalo sinkwa sami. So live the now word kuthiwa i-rema. I-rema it is our psychotherapist. Imagine ngumlokhansi uhamba ngamtholi namhla lokho-ke bazwana sikukhulumile. Say a word, live lesikhathi. Wathumela izwi wabaphilisa ngalo bagejwa kufa. Uyakubona-ke ukuthi-ke singacoca singacethi. Kunama-modules-ke lokuba khona ukuthi wow. Ngiko nje thina bazalwane basiyathi nasiyele emasontweni kutaba lokuthi-ke sekuyahlatshelelwa. Mina ngibe ngisho nje bazalwane ukuthi ma-attacks because solona nyelo siyakuva. Nakhona sikhuluma ngilothi nasikhuluma siyabasita labanye abawazi empilweni ufuna nje ukuthi uhambe ngoba nawu uthi ufuna uhambe nje uqhubeke nempilo ngoba nawu uthi uyema bantu umelene uthi uyahamba uhambelana. So la emhlabeni nawutange bantu ufuna wende lokho uconze nje bakhuluma uthule bathi work in silence then surprise them in public. But-ke lokukhuluma suke singakhulumi thina ukuthi siyadifenda suke sendela ukuthi uchaziseka njengoba sachaza nje lokuthi lo munye bekhona hayi mina nginiva lokuthi bese nisashaya nje nemuntu munye. Hawu lenze bekuhlabela kanti sayichaza nga-2015 nasicela abantwana. Selifikile lelo bito lelo ukuthi bantu bami yathi kunento mani umfundisi mina for all these years bazona kunenzaba ukuthi sigcwele sababaningi ukuthi siyakhobozela labo bokujayiva bekude lokujula. Mina nje bengivala ukuthi khona into manje-ke dibanje ukuthi kudlako bengazi laba nginabathola laba nami ngasho njalo ukuthi lokwangiyekelisa sikolwa ngathathwa phindze nyalo solo khona ngibhizi ngani ngilokulanza nibethi unkulu etijulile njengoba nje ngithi bengathi ngidinursing mina bengachamuka nema-terminology lamakhulu i-accounting. So ngispecialize kuloko kwami vele kubuka leli Bible. So sabacela-ke bantwana ukuthi bantu bami esikoleni akwendeki mani thishela nasakafundisa sibe sibekise ngale science athi and photosynthesis hallelujah let's clap hands for uyakhuluma nje come on class ingene lento bantu bethu sonke sifundzile kube khona athi silutho sinetifiketi siyadiphilisa kuthi keyboard le. So nalapha-ke bese kubalicala uyakubona nje ukuthi singathi kuba i-attack kanti into kuyasisebentela lento lokho ukuthi because nalesikhathi siba sinenge ezisisho ukuthi nalamanye emasontweni nje kube khona ukuthi nawona lesiwatiko lakangwane
akunenzaba noma ngabe lawa la khona nyalo ngeke kwenteke kutawugcine kwendekile umfundisi ufikile bebesingathi nje esontweni onke amasonto kwashaya umthetho sangena nga11 aphuma nga1 so njengoba sonke nathi nje sikhule senta kanjalo ukuthi nga11 makhorasi 11:30 siyahamba lesikhathi bekwenteka nje nabhuti Seneliso nguye MC 11:30 sesicawula lapho chorus leader bahlala phansi then khona lapho sesivula inkonzo baphela nayivala sesivula inkonzo ecilongweni levangeli siyathandaza emva kwalokho sesibita ubufakazi sibita i-youth choir i-mothers choir kanjalo sibita umnikelo isikhathi nga-10:02 seyaphela iprogram then ngabo 5:02 sesisukumisa inceko i-praise and worship siyeda iyasukuma inceko kanjalo ke nala kube khona umfundisi ufikile bebasola bamemetela athi uyeta namhla senginelo lesonto lesikhathi asidinga ukuthulwa noma ke uyasithula umfundisi kusukela lapho ngalo 11 ngoba naku niyakwenta esikolweni nalapha etertiary kube khona senihleti ngiko nami nje bese ngikwenta kuba like it's not a school high school form 4 form 5 this is a university it's a college so kube khona ke ukuthi ngalo 11 to 1 lengihlale ngisho umfundisi sitawufunda incwadi yabaseFeso nasi thina ema-TV noma ke emasontweni sokukhona noma ngabe kude nonkinga ngoba siyala le emakhaya emacwacwasini so kube khona ukuthi ngalo 11 ukhanza libandla lithulile lisethu uva nje uyakhwehlela lapho nomkhuhlane kufunda incwadi yabaseFeso kuyafundwa lesathi kuyathatha lapha kubo 30 bo 40 minutes shothi ngabo 1:30 ngoba bambambile bazona 11 futhi lapho siyathi lokufika late sokuma chorus ngene ngabo chorus labanye bafike ngabo 11:30 so tse MC ngeke nikwente lokho ngoba indawo athi kunebunanzi lobukhona yebo kwasenanjwayela lokujayiva but nje hayi kabi bazane generally speaking godly speaking so 1:30 bokora 2 emva kwaloko sokuba khona ke ubazalwane asibonge nalive ithi kuleso ufundzile hlale sikuchaza ke lapha ukuthi uma sekudliwa kulo muntu uphatha liplate lakhe but bazwana nakufunda iBhayibheli ngathi ungafundelwa nomunye angakudlela nomuntu bese uthi sosuthi ngoba kungasutha yena so from then kumfundisi bese uyacala ngibekise nje lasingathi ebandleni enisicela 4 days oba ngi4 days lisonto umfundisi uyetha ngamasonto 4 days nje inyanga yonke then ama-TV ami bese lama notes ayavela ke lapho ngoba kuyabhalwa phela niyathi kubo workshop kube khona ukuthi umfundisi uyakhuluma kuphinde kunemavesi lakhuluma ngalo shape so emva kwalokho bese bakona ngakho-ke bazalwane uma nje umpostoli ebandleni umabishop athi kutaba neprayer ngabo lesithathu aninteli for umpostoli yekelani lokho sinijabulisa umpostoli you are shaping yourself njenganyalo nje bazalwane you are shaping yourself for 2026 even you are shaping yourself for nangikhizumuza ashaye ungaguli ungakatholi ingodo ungakadivorce yakubo bese phinze futhi nani bantu abasha bomake usungitshela umpostoli abandleni ukuthi bomake bahlangana nini bantu abasha nabe niyahlangana labo lesihlanu ngabo leside it's not about umpostoli noma bishop noma reverend abandleni you are shaping yourself so onke nathi sikhuliswe ngingolo bese mphize how are your habits yini ngathi uhlubukela bo pornography wena nama habits ekujola nama habits okudla kakhulu change your habits phinze your ability yibani ability nje sibani une ability yokwetha petrol ayethe enkonzweni phinze njengoba sebesichaze nge-psychology ukuthi nami nje I'm shaping myself ukuthi nginayo le psycho therapist ukuthi umfundisi uba khona ukuthi kulamalanga ngekudla incwadi ya-Isaiah uma uNkulunkulu kule athi angifunze Isaiah angimuhle ikhona ukuthi angilapha engcondweni njengoba hlale sichaza nje bazwana ukuthi simo lohlangana nabasemsebentini noma emgwacweni noma ushayidile umkakho nendoda yakho uNkulunkulu ukutshela before kube khona ukuthi sonke sibofakazi ukuthi hey yathi uthi uNkulunkulu angifunza incwadi yabaseKorinte and ngiyafika ngeweekend ekhaya ngikhanza nasimo nasi besidinga lesagila sana ngiyaKorinte ngiyiko lokumcoka abazwana ukuthi Jesu uthi nibo sinanithandaza nithi usiphe isinkwa sethu emihla ngemihla yini lesingwa ngibekise nyawo nje namhla sibona ukuthi sesiyophetha umnyaka sesingena enyangeni yokugcina noma ke kukhona lokho ukuthi naku sibona ukuthi sendazi njengoba i-video tawufika lesikhathi noma ngingasho ukuthi ngiyenda nini kuthi lo December wonke uNkulunkulu ubolile tonke letinto ukuthi udzingana amagama nanga so nakwendeka ke wena ukuthi kulo November uyadla nase sicala sifika lesimo sekuba khona lokuthi ugcwele so kuyabonakala ukuthi ukupha namuhla lo sinkwa sakho yini lo sinkwa sakho utakhona kuphila kulesimo so
That's exactly ngiyo ke le psychotherapist. Sekuyalapheka ngoba na ubuka nje wena ustresswa ngumkakho, ustresswa indvodza yakho bona labantwana. Nalabantwana laba khona ukuthi bantu bami noma laba nje bahle bafuna lesikhathi lesi kakhulu namba esikolweni mhlambe la kuyicamp ngoba thina nje ngabo umgcibelo kuba khona ukuthi njenga this time nje sibeke ukuthi kunema video lesitawabukela ngoba naku edibanjwa ngetikudla kubaneke ama video la kahle Christian movies la lamanye akhona nje ay emotional ubona abantwana bakhala lapha ukuthi kwendeka nako babazana siyabonga ukuthi seba actor kube khona nje ukuthi sibukele ama-movie vona lawa ama-movie nje vele. So nalaba-ke bantwana kuba khona ukuthi ngabomgcibelo nje sivama ukuthi vele sathi atilali leti kukhona nje la khona sakhona semgcibelo sachubeka nenkonzo uba sime esikhaleni ngiko nje kwethu akufanani nasebandleni bantwana khona nje bengase ngambava abatali ukuthi lena nini lafike bantwana nihlale bantwana sikhahle eside bese uyabona yemntali nami unenkinga beka umntwana wakhe ekhaya. Because sinesithatha lokuthi sithakusilo lisondo sithatha lempilo ukuthi bantwana babukele iTV ukhanze bahleti babukele iTV kushaya bo1 ekuseni lesikhathi bo2 noma ngabe niyaphaphama sathi bantwana bashiywa neTV ebusuku Nkosi yami hawo manje nanini badali ninje namhla buka ukuthi utholeni bakushayela inyoni bantwana. So kube khona bathi uyaphaphama ngabo2 senicima iTV ndawo fika late. So kodwa lathi inkonzweni indawo ukhanza ukuthi hayi kushaya ba8 sekulelo digijime ke dijolela cingweni le ngihlale ngisho phindze nasemasonfeni seniphumile nithi njake emsebenzini kodwa nako niyobukela ama-movie. So but kulaba ngoba abantu abadzala vele noma abele iyaphila uyakwata nje ifome nje indodza kanti kungikho lokho ukuthi ngakho ke uNkulunkulu wasichamukela ngenhlakanipho wathi asifike esigabeni sokuthi sithathe lokuthi akusilo lisondo lisondo lele lisikolo phindze ubuke lapha ema-university bo-tertiary ukuthi kungenwa nini ubuke ama-assignment noma ngabe kuphunyiwe ngabo4 kutaba khona sikwendiwe ama-assignment ajuku kusasa umane uthi uwoko ngabo11 phindze sowuvukile ngabo3 sowuvuke sonke uphushe ama-assignment ukuthi namhla niyachubeka niyafunda. So nemfundzisi-ke uhloma amaningi ama-assignment njalo kufundwa la baya-communicate abazalwane si-substitute lesikhathi and uma emaswati kwangakubamba ngeke letendekala ukuthi chubeke tendeke because uNkulunkulu mina nje la ngithuma kona wathi mnisi bantu bami ngiyabakhanuka bethe isikhathi hamba ubuyise lesikhathi kimi nako lokuba khona ke ukuthi lapha ngathi ngiyaphuda bazalwane asiyokuyekela thina lokho ngoba kuyasebenzela futhi nalokuthi siyahle ukuthi esikhathini nathi manje inkinga ngilokuthi ngakhathi ubukele iWorld Cup ubukele ibhola ema-finals atawudlala ngabo3 ekuseni uyakhona kubukela futhi ngeke ukuthi ayibhola ivela kanye emfundisi after 4 years phela leli Bible libhodana ibhola lona vele ufuna libela every day kude umuntu ongafa phindze nalaba labangathi empilweni bayathuthuka balala bo 4 hours ubhizi uhleli ikhompyutha lo muntu wenta nawo kodwa nase sithi asibuka ikhompyutha sezulwini seyinkinga uyabona ukuthi akusiko lokuthi bazana bakuva ngema spirits nje ecansuka phindze lafuna kukiso sokwena ngiko ke sasavele sathi lapha bafuna sivalete indlebe sende lokhu empilweni ufuna wende lokhu lokubonako nje kuyakuphilisa njengoba sesichazile nje la indzaba nayo yokuhlabelela siyathi thina sibantwana bayakheka and ever since imini ziyacala kude isikhathi la siva khona ukuthi yathi siya-enjoya kufundzisa and sibone leti impilo tigucuka but now le khashane usinga umkhaya ngeke ukuva ngena la khasi ebhodweni utakuva ke lokho. So please ngiko nje ngibone ukuthi sale ngiyishintsha le program ukuthi sithi nje ube nale picture but kwanyalo nje kube ngathi siphindze futhi siyakhuda ngalapha phindze siyavunulisa phindze nawo ama-students bona abantu labasha lokuthi caphela ukuthi how do you shape yourself because uma abatali bakho bakubita bakukhuda they are shaping you lokhu umcoka ke shape yourself because mina nje ibelieve yami ithi ngeke uze ukhone ukushape abatali bakho nangabe wena awufuni ukuthi shape sibishape abantu nabo lapha shape akho singakhuluma yes sir yes teacher nasesikolweni nje nawubuka futhi nabo thishela ke kuba khona ukuthi ngithishela Dlamini ngithishela Mnisi ngithishela bani nawubuka nje kaMaths nje 2+2 ianswer iyohlala ingu4 even egeneration letawufika iyokhanza ukuthi 2+2 ngu4 ngeke beze 2+2 ngu22 ngoba bothola ababili ungakhanzakala ukuthi le maths ayisakhona ukukushape ifuna ukuthi kushape lokuthi na ithi maths 2+2 uthi ngu4 itakushape ke lapha ngidlale ngithi nangisho kanjalo ngibekisa ukuthi ngeke ngakhotha konke lokuka maths lokuka biology lokunye futhi ukhansi kumba ngikwati
but sokubambile wena athi umfundisi uma nje ama-accounts arts, uma i-geography ithi, uma i-chemistry ithi, uma i-physics ithi, uma siswati sithi, siyohlala nje kusiswati, sivumele sikushape. Simple. Nekudla nje tibhidvo kuyashape ukuthi usikhanze emtimbeni is-fresh asiguli. So akusiyo lo dokotela athi dlanini maswati kodla tibhidvo, kudla kwenu kwamane kube khona nakuloku green lokuluhlata. Siyanicela maswati. Yes. Na ubuka loyo so kungumtali wakho. Safundisa legama lethu umtala lisho biological nangiloku ukhicitako. Ngesiswati lochamuke esenzeni lakhe. Sisho nje anything lekutalako. So nabonesi nabodokotela nabathi siyacela niboshukumise umtimba nathi amanti more than 2 liters a day phinze nidle lokuluhlata. So uma ke wena ungafuni ukudla lokuluhlata lapha leligusha nalethi imbuya ngeke uzuphile. So nebantwana kanjalo ukuthi akusibo laba nje awushape ngumntali wakho if ungakakhethi ukuthi ulalele. Phinze nalapha mina nje angishape abetempilo sekuthi siyabonga ukuthi basidiscoverela ukuthi lokhu kwenteka idi. Then ke nawubuka ukuthi sengidishape mina nangakazile kudla kwami ukukhanza ukuthi kunemaseko lamathathu. Hey batali sine uNkulunkulu wasikhombisa sibona livele kangone liyalida ukuthi kude abantu labanatha tshwala labamitha teenage pregnancy. Kungakho nje sithi sicela nisilethele abantu zababona ke more than 12,000. Wena ungasuka ubuke ngathi kunjani. Sitawufika lapho futhi sendlula sabona abantwana more than 12,000. Sibone ama-attendance siwathola kanjani ukadla umfundisi wafika kuloko. Siyavuma kona abantu bebabidwa kuhlabelela. But nyalo sengani sithole the actual thing. Start nje lapha bokuyi-outer court bongasiyo nenzawo lengcwele. Nyalo sesingene enzaweni lengcwele ukuthi ya. Ngiko ngithi lona lo babe lokhulumako kwabidwa yena wakhonjwe leti info lezi. So I have not been living my calling of being a teacher because ngachaza ukuthi kude longaphika ligama ukuthi umfundisi ngakho nje siyabonga liya trenda vele because lingilo nawe nje uzositakele ungumkhulu ungogo ukuthi wow ngoba nalapho gogo nasale nginipha nje nakuthiwa yebo ubuhle bokumazi ebusheni ibamba indlela ophila ngayo ebusheni itakusita nase sithi welcome to Baba Lendi Mama Lendi. That's true. Nami nje indlela engiphila ngayo ebusheni ngiyo lele ngentathi ngisayivavi ukuthi ngithi khanze ukuthi angibhuci ngingibaphe. Kanjalo ke naku Baba Lendi kuMama Lendi. Investor for Mkhulu Lendi naku Gogo Lendi. Yini lokwenta ukuthi ukhanze bomkhulu nabogogo sabana boshukela ukuthi ukhanzakala ukuthi abakabeki kahle netimali phinze nalabatukulu apha bakakhulisi kahle so khanza thi sebatala abantwana sebajikjela le. Anyways nje mhlambe siyokhona ukuthi siniphe abazalwane lesikufundisa nangilethi ingozi zabo omkhulu nabogogo sikucompress kahle bese siyanifakela la ka YouTube. Part of lokho kuba ngiloko ke kwabavula emehlo labanye abantu ukuthi uma nikholwa lokho ukuthi ungabhuca ebusheni ngoba utayidzinga lento naso ngibaphe. Nalapha ke lokuba ngibaphe kuthathe ngathi usebusheni naso ngumkhulu songibaphe uinvestor nje sakhuluma ngokuthi imali utibeka kanjani. Bantwana bakhulisa njani. Nami nje namba bosimbisa kube khona ukuthi lokubakhulisa kubakhulisa nase bakhulile nase sengumkhulu sebane batukulu ngeke kuba nale stress ngoba ngithi nase ngingibabe senginebantwana ngabakhulisa kahle kwabavula emehlo. So nalapha ke nawungibabe shape yomkhulu Lendi. Nani bantu abasha shape abubabe bakho mina sesengingibabe mengiyinthotha. So susa ama habits la kaphi. So leli gama la shape basalwane hey siyambonga uNkulunkulu. Bese nalama emotions yini ngathi wena too emotional. Ima emotions wawadala nami nje ngiphila ngawo. Sekakhona ke la ngalokhansi asebiwe abolekwe ngisathana ucela ilift so wagibela. Now too emotional man. Ama emotions. So konke lokho they shape you. So uyakubona la kuthiwa nje that's a shape. I'm shaping myself. Ngiko lebantu okhanzakala ukuthi ufuna ukuthi athi shape nasemtimbeni umtimba wakho ube muhle. Naye thousands eligama I'm shaping myself. Tawu discover strength sakhe. Nomsebenzi elibhayisikili nomsebenzi ini. Well sesiya ngasekuphethene ke ngoba sesibese nje sithi uNkulunkulu wasuthanza ukuthi ke angenelwe emini kodwa ngiyakuthanza lokho bavele bazana kukahle lokunivunulisa bese ke ligama leli brackets lokukhuda lokuthi ingcondo tovuleka nje kubona ukuthi yini ngazuthi sishaya sandla lesiye emlonyeni asibavumele abantu bafundzise vumelani bantwana bete kimi usho njalo Jesu bese ke phinze futhi noma labantwana bakhona ke nisibambise noma sebajikile phinze nabo bantwana
lokuthi nawuthi ucela basukume bathandaze baswacile kakhulu ngile khaya senza anibedisi man badala nabafika labantwana lo mtimba uyagwama nje spend time ngiko kube khona sinase bambukela imovie ngeke ubakhanze balele ngabo besides on a prayer balele ngabo 11 bobani kodwa kungathiwa siyathandaza hayi siwabona bagabancele etitulweni yini ngisathane nje uthi ayisuke lento leBhayibheli thina-ke bazona sinale ngkhani lena lengayimuva ukuthi kutawugcina uNkulunkulu angasho kanjalo hayi ukuthi liyagcineni yena utawuhluleka but nje vele uNkulunkulu every camp kugcina yena kuba khona lokho ukuthi manje ligama lesimnanzi uba shuthi kwentekani emkhathini sihamba silitholele kahle ukuthi kuchubeka yena uNkulunkulu so siyacela nisibambise asiphethe ngalokuthi-ke lenye indzaba lemnanzi indzaba yokuthi hey badali impilo nje ingudalo we-PF ingemaseko lamathathu asicale-ke ngesencele lokuthi nasingabala kudla lokuthiwa energy giving food ukuthi kungakhi siyathi silapho ngamaphalishi bo-rice dingwa bese-ke body building food bomabhontshisi bolubisi bo-steam fish inyama lemhlophe nje kakhulu bese-ke protective food sema-fruits nema-vegetable nangabuka ukuthi mangakhi-ke ama-fruits njalo nje siyathi sekuvuthwe ini wabala yabona singeke usucethe phindze nawe ungathi ubala ama-vegetable phindze nawe ungathi ubala kudla lokustashi so nasithi nje kusummarize kubogogo labathathu gogo W gogo prayer gogo fasting so sofundzeka ningi kumfundisi ngicela kubekisa-ke kuthi kuyenteka abantwana uve ukuthi nangabe umfana ufikela ukuthi mina nje ngiyaxolisa ngeke ngiphinde ngijole sisho nje abantwana labakholwayo sitasho njalo i-youth ngiyaxolisa abantu abasha ngeke mina ngiphinde ngitholakale nje ngijola nawuthi uyeva iBhayibheli ithi not by might nor by power uyeva ukuthi lo mfana le nto lena uyende ngokuthi wesaba ukuthi hey nase ngimitha noma-ke hey naku ngenteka bangishaye uyakubona ukuthi awukutahamba kuphele lokho because akusiko lokho ukuthi ngifuna kuletha nasambulo nasi lesi very powerful phindze lo munye kube khona ukuthi hey ngeke ngiphindze ngibheme mina phindze lo munye ngeke ngiphindze mina ngibonakala nginatha tshwala so tshwala bazalwane abucethwa kushaywa noma ungashaywa kumona ingasembuli bakushaye lapha bakubona abantu umtholakala adzakiwe wahlaza isikolo phindze noma ungaya emaphoyiseni uboshwe uye ejele lijele nje neliswati nokusaba kuphuma emaphepheni ngeke zekucetse kunatha tshwala nekujola liswati lelikhulu lelicetha kujola konke lemikhuba lekwenziwa abantu abasha ngu-WPF ngiyakuchaza kanjani ukuthi niyakwadi ngicela-ke ukukhuluma nifidi practical nje kuthi ngalesi iBhayibheli not by might naw utawuthi wena hayi mina ngisaba kumitha mina ngisaba ukuthi ngaphuma emaphepheni mina ngisaba kuboshwa bakhona ngabe phela kude emajele abantu bangena ejele aphindze aphume uma emaswatini kungambulekeka nje ukuthi nemfundzisi sale ngishaya inhloko mina nje hayi ukuthi ngisaba kuhloboka nekuphinga nekweba nekunatha tshwala ukuthi ngisaba kuphuma emaphepheni the day nakungaba khona ukuthi ngiyeke lelivi ngila khona-ke bese kungena i-assimilation leli ngihlale ngifundisa ngakho i-powerful revelation noma-ke kugayela gogo ukuthi gogo uyamgayela nje ubeke impuphu lapha le mpuphu sangayenta athi yente nakho ngoba nasi bekusala assimilation bese labanye labangakafunzi kunjani ukuthi assimilation ngakhathi kudla kudistributela emtimbeni ubeka nje kudla eswini ngeke-ke bese uthinsisa indlebe noma impumulo kwente njani hayi mfundisi ngendlela kudla kuto bese kubuya la endlebeni uyakubeka nje kudla bese ngale etwaneni nakuphi kudla kuyadistributeka nawe-ke so lokungase nje nawungacabanga Jesu nje lamhlabeni wathi anguNkulunkulu sibuye sithi mabomu uNkulunkulu ezulwini lobekangathandaza Jesu nje wathi ambethe inyama wathandaza njengoba ngihlale ngihlabile ingoma lethi mangibe njengoJesu phindze namaHebheru uthi Jesu kwathi emhleni yokuphila kwakhe asenyameni wanikela ngekuthandaza nangokukhala nangokudazuluka phindze iBhayibheli lithi bekasinakacetha Jesu aye entsabeni awulala entsabeni njani boLuka 5 kuthiwa Jesu wabese sokunyukela entsabeni yothandaza maningi amavesi why Jesu bekafunza Jesu zemadoda nani nibethele inyama le nami nje kuhlale ngichazela abantwana ukuthi nani ngibona ngithandaza lapha ehlobo kube khona umfundisi owufomile lapha ngize ngifome ngithi ngibe mande why baba thandaza kangaka yabantu babami ngasuke nive nithi ngasuke nive ukuthi mina ngingasatshwala ngiyatshola
phindze babe siyamkhanzisa ubone isikhathi ama-hour afunde iBhayibheli. Mane-ke angilifunzeli leli Bhayibheli ukuthi ngisabatha ingodo emgwaqweni. Sengilokunye sakuchaza ukuthi nawe utawusuka nje uthi ufundza iBhayibheli uyakona prayer ngoba wesaba wena kunasa tshwala sebulima wona lo. Fane kudla nje ngasho ukuthi kudla abazalwane manje ngicela ngibekise ngesencele ngithi nayo indzaba nayo ukuthi ngibuka etilwane nje ngoba siyawabuka amavidiyo. Lokuthi kwetilwane nezinkukhu nje akuhloniphi nemane nibazalwane niyaphuma licuthu selicoca inkukhu la seligibela khona thula. Netinja-ke netinkomo kube khona ukuthi nje letinkhanuko tikhona. Tona lakito angicabangi nje zinkomo isuke esinayithi ithi yebo bona bayastadishela abantu. Netinja ukuthi suke singifuna abantwana. Ngithi thina abantu ngoba kucabanga kwesilwane nomuntu. Tona nje tiva letinkhanuko. So-ke nawunaka lokuthi kudalwa kangaka abantu banokuthi bathanda nayo i-sex bese kuba khona sokuhlala siso. Nekudla-ke khona ukuthi udlela kuphila khona kuphilela kudla. Ubobuka nje umuntu okhanzakala ukuthi dokotela swamtshela ukuthi kudla angafaki liswaye kuthi amafutha kuyabiliswa nje ubathi lo kudla kutaste lo. But lo muntu kube khona ukuthi yena uya-enjoy. So uNkulunkulu ukuthi nangabuka nje ukuthi nyakutabe kudliwe ama-lettuce asakhona, kudliwe amaphopho komangoza, kudliwa into letithelo lethu phindze futhi kube khona futhi emfundisi okay ngicela kuphuma phoma lati enyameni. Uyabona lokho tipito bazana nawo uba ligusha nangasi nje bangakhi labatsanza ligusha. Phindze ubuke timbuya uyiva imbuya neligusha inuka ungena le egedeni ukuthi inamhla la khaya kushaya imbuya neligusha la hey bekunene. Phindze bese ungena kuma-fruits lapha nawo uthi khona ama-fruits la healthy. Wathatha ukwathi ubeke lokudla lapho ubone nje ukuthi hayi kuhle. Uthi uyabona nje mangoza i-fruit salad ube khona ukuthi ufaka amangoza, ufaka liphopho, ungalifaka nelitshi, phinde ufake nele-apple noma banana. Uyabona nje lokho, uyabona nje njengoba siya ku-37 day fasting nje. Uyabona lokudla lokukhona lomangoza lona nodlo lona ongotelako, lona ngathi unetinyongo ngisho kanjalo. Lona longathi uvuthiwe nje usaqamtela. Umjube uthi bese-ke sowufaka hey nawucedza nje kudla kwakho la bese uthi busu. Kulamalanga besifundisa nje ukuthi lokho ama-ice cube lokho ukuthi ufake efrijini nakushisa bese sowuthi ama-ice cube. Nyalo sinema-ice cube enkaka. Fasting nje lesiya kiyo lo nyaka 37 2026 ufake inkaka lesinatha lamanti spinach bese sikufaka ama-ice cube lapho ubone nje kumnyama lase kushisa siyamunya ungatobolelwa tibhitho. Anyway sitawubuye sifundise lokho but nje ngilandzele ukuthi-ke bazalwane so lokudla uyakuva ukuthi la mlonyeni la kundlula khona kumnanzi but kuyimpilo ngikhuluma lokhu health. Nalapha-ke bazalwane lokudla siyati lelive nalokuthandaza kutasiphilisa but kakhulu sasiyaku-enjoya. Nangase nje kuthiwe hey yekelani kuthandaza yekelani kuzila yekelani kufutha live awu bomnisi bangatikhalela. Ngithandazela lokho ukuthi-ke uma abantu labasha nani badali le nto niyende kube yi-routine ngoba simanga nalabanye bafundisi labatiwako ukuthi nje ngike udova ukuthi uma libandla sekunema-divorce kufike udova sebabithi honor prayer. Hawu wayelwe nje koshaya Sathane akube impilo. Kusho noma Sathane singeva Sathane nje ukuthi sebamkhungile ngeke aphindze asihluphe. Lokuthanda angithi lokuthandaza ngiko nje umthandazo wethu ngeke ukhanze ngegama lika Jesu wena Sathane siyakubopha. Lokuthandaza nje ube khona vele uNkulunkulu uphakeme ukhanze isikhala nje bunanzi. Kude ukuthi ngikhuda Sathane. Ngiko Sathane bese uyathikhweshela le ngoba ubabanaka labantu okuba khona sebabopha Sathane. Naye uyathanza lokufika obavele ngoba phela nina nivele honor prayer niyobopha Sathane. Manje ufuna sahlala khona ndawubopha abani nasangekho. So asendlule ngizama ngibekisa lokudla athi asendluleni bazana ukuthi sidlela ukuthi dokotela uthi sidle nawo. Let's enjoy the food. Kufana nokuthi nje nathi sikhuluma nawo ukuthi nisitha kulabo labashadile ngasineni ngashadi valeni indlebe. Msani kujaga lapha ku-orgasm ku-climax. Let's enjoy the journey. Basho njalo. Sibantu bese baso bajakele sokuphelile. Enjoy the journey. Njoba sibe sinasifundisa nje kube khona ukuthi kube khona labanye anyways ukuthi idindzaba letangale kamerweni. Kodwa nje kunebela kancane ukuthi labanye kube khona nje ukuthi vele nathi uyafunda incwadi zabo
Ingakwendi kube specific kube khona ukuthi labanye kube khona nje ukuthi batawubambana bahlale phinze futhi nangabe kukhona nokuthi bayathintsana phinze bashiye. Yabona ichocolate bayidla kahle. Na udla isweet sonke sikhule kanjalo. Uthi isweet na uthi chocolate imnandi suke ligwinyeke boba khona leli sweet lami. Ukhalelana wena mfana lesweet selingenile mose lesweet. Yebo selingenile but nje bengisafuna enjoy. So uyabona ke noma sesebaye bade emakhapulweni yangiva njengoba start uphinze futhi sinakhona simthole sikubithe sitofuni sathi yini thina ama discoveries ethu. That's what I'm saying. I'm trying to say. Because let's enjoy. And bonke amabandla lobe kanjalo ukuthi le prayer kiba kusiyokubopha Sathane. Uba khashala lo Sathane ngoba nje bona impilo bahlala banaleyo uNkulunkulu. Nale live balifunzile bafuna amavesi okubinda ngiyabinda ngiyaphihlita. Ngifuna lamavesi athi waphosa Sathane echimile emlilo foreign esibhabhini ubeve bazalwane kusempila. Le live nje ukuthi maye umuhle Nkosi. Umso wakho usuke emaphakathi ukhanjela umfahleti adla lomangoza. Utaba yini ke lamtimbeni? Le mvita assimulator. La ekuthenini ke ngiko na ukhanza ukuthi youth kutaba khona ukuthi bantu labasha ngiyaxolisa ukuthi ngitsake ngeke ngiphinze ngitsakwe. Angabuki ukuthi yini le umende watsaka. Most of the time ngoba kuyangena office ngemfundisi kuba ukuthi kubekise nje mfundisi mina ngiunderstand ukuthi nje mama lokungende ukuthi nyalo ngisesibhedlela mfundisi nyalo ngithola ingoti ngiyagula ngiyathi mfundisi bese ngehlile manje ku WPF vela kulamalanga bese ngasalidle live nekuthandaza nebuzile so angithuki nje mfundisi ukuthi ngithola ingoti ini so ngicela nikuhloniphe ke bazwana ukuthi yes ngile assimilation leyo nangidla live mina la incwadi yabaseKorinte le live kutaba khona lokuthi tawukhona ukuthi nabe bekutaba nengodi liyayishaya nangabe kunomlungu yakho liyashayeka nangabe bekutaba khona ukuthi bongavala sengasetshwala ngiyakushaya nabe kutaba khona ukuthi ngiyabhema ngiyakushaya. So uyakubona ukuthi kwami nje kunokuthi ngidlile live so uma lo mlomusha akhanzakala ukuthi ubese so unatha tshwala wasasinqumo ukuthi ngeke nginathe tshwala angabuka ukuthi what caused that. Nothing just happens. There is no smoke without fire. So angabona lokuthi wow lokho ukuthi bese ngehlile ku WPF ngiko lo muntu okhansi yena lokuthi wehlile yena lona langabe kaboni lokuthi naye le sharp khona ngihlale ngithi bazwana oba nami ngayendi agriculture. Most of la masondweni council conference le kudilishwa asiyeni agriculture kudilishwa with the branches sihlahla ungasijuba uthene nemhlabathi ukuhamba imoto la but uma timbanze ungakathi susi naliqhubeka lina 2 3 4 5 maybe 10 years isihlahla sitawuvela tizithi imbanze you never dealt with me. Noma mhlawumbe ungeke wakukholwa lokho naba ukuva asisikubuyise ngalapha ngihlale ngisho mina ukuthi umuntu lomusha akhala nami ngibabonile ngisengaba nabo bamlabasha akhala ukuthi ngiyaxolisa ukuthi mina ngitholakale amike abantu abasha sengimithi ngeke ngiphinze futhi ngikwente lokho vele ekhala ethi inyembeti sithe ke simhage kuhlale phasi ngiko nje ngakubona kakhulu waseke enkulu uyangibida la ngoba le calling yethu bazalwane ingilenye ubuka le ndlela lela uNkulunkulu lakhuluma ngayo ukuthi imfundisi uyibonile impilo. So bengihlupheka nje bangathi nje umfana uthi angamithi axolise then after 2 years uphinde futhi uthola umfana phinde futhi amithi lapho ke emva kwalozo uyashintsha lesonto kunebantu angisho ukuba specific ngiyabekisa kunebantu kanti ula kumathapha so uxolise kabili so uthola umfana wesithathu hayi emva kokuthi account abusuka lapha so ukhonde embabane noma usuyakuphi. So ngalamafishane ngoba kukhona la kuma video lokho ukuthi asesikubuka kwenziwa yini lokho kwenziwa very simple ukuthi la lo muntu ngalesi agriculture uxolisile ujubela amagala but lento le yini yakwenda wavula emathanga wamitha ayikadilishwa lento leyo ngiko bese kuba khona kumitha ngalamafishane ke kuba ukuthi ke yes lokho ukuthi wena nalokuthi uguilty ukuthi unathe tshwala watshela ukuthi ngeke ngiphize nginathe tshwala ngalokuthi usoyesaba ishame noma ke mhlawumbe uboshiwe emaphoyisa akukhanze ushayela uthakiwe uthi umfundisi not by might nor by power. Then the bottom line ithi wabona lokuthi mfundisi njoba usho nje babe ukuthi ukhona labakhanza athi nyelo usesibhedlela uyade ukuthi uthola ingodi noma uyagula uyade ukuthi mfundisi bengisola nje ngehla kancane ngehla angithi ngiko sithi na ungadli ibhitho inini ungaba sesibhedlela nalapha ke wangadli lo WPF word of God prayer and fasting noma nyalo mhlambe just khona nje umuntu okhanza akadli ibhitho but udanze 2 days bathathe sesibhedlela nala kukhona ukuthi wena sola umithisa sola na unasa itshwala
but akhanzi kule weekend le uthi sihlale sisu noma ukhanze udansa tshwala ngalokuthi bosolo wehla leti beat bokude la. So lokuhlobonga nalokuphinga nokunatha tshwala abazwana sikucetha by the word, by prayer and fasting. Uma-ke abantu bethu siyabafundisa bese break down ngakunye ukuthi how do you tackle the word, how do you tackle prayer, how do you tackle fasting. I want to tell you, lenza ama-drugs abantu labasha nani batali ukuthi bantwana bakubonisa ngenhloko. Train up the child. Khumbule, shape the child. Are you shaping? Are you training? Nani bantu labasha? Yini lokwenta ukuthi uthi wena ngeke uzumithe? Please. Nje emaseko mathathu akabhalansisi i-biological uyagula ube sesibhedlela ngala ngeke uhlale ungashayeki. See you to the next video. Siyanisenzela kakhulu bazane. Keep on praying for us please. Amen.